Hello. O'n i mewn I 'di unmuting. First say 2024. It's gonna be my year. So. Hold hwnna. Dwi ddim plan whatsoever. Nes I gofyn i'r hogia draw yn chwarae. Os nhw isio chwarae. Ydyn nhw isio chwarae beth? Hello. 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 Ooh. The robotic come to 2 seconds. Oh, weird. Hey, sut wyt ti? First stream of 2024. Buzzing. Buzzing. Oes. Ti isio chwarae Leith Company? Wel, ni 'di bod yn siarad am chwarae fe am oesoedd. Am ages. Yn chwarae fe cyn ma'r hype yn marw. Mae yna mods a felly. Dwi eisiau chwarae vanilla. Dwi wedi prynu fo fatha pryd fatha hype yn uchel. Ie. A dwi heb. Hwn i'r literally to gyntaf fi. Dwi eisiau fo. Same. Rwy heb di actually chwarae fe. Na fe. Like, dwi wedi gweld couple o clips ar like, Instagram ond rwy wedi trio osgoi unrhyw clips sy'n dangos like, unrhyw beth like, o'r monsters neu unrhyw beth. Ie, dwi actually wedi gwachio pobl yn streamio fo. Fatha I Am Out a Connor. Sea-Dog ie. Ie. Ydyn. Yn edrych na hwyl. Sy'n rhywbeth pethau I fi oherwydd dwi ddim yn licio horror. A mae hwn yn edrych yn horror. Ie. Mor gwyn i ddim yn cael migraine. Oh. Oh. Potentially fi fydd y gweithio'n gêm felly. Ydy'r game hyn gallu chwarae hyn efo dau pobl? O, ti'n meddwl? Ti'n chwarae fo... Chwarae fo technically efo un person, dwi'n meddwl. Nice. Os di rhywun yn y chat eisiau joinio ni, a dyn ni'n fatha mildly nabo chi, croeso chi joinio ni. Os allai cael gameplay o... Iawn. Dwi'n reid stream oval. Version 45 is out now. Settings. Illa rhaid ni reid Discord off. Oh yeah, dyna fi o'r... Yeah. Yeah. Iawn. Nawn ni sortio fo gynta. Yeah. Rwy'n mynd i dechrau OBS fi hefyd, a just mynd ar record. Iawn. Just fe gallu rhoi ar y YouTube. Oh, actually, rwy'n plug mewn y mic fi, so rwy ddim yn swnio'n gwael. Do what you need to do. Rwy'n fi newid category I lethal. Done. Nice. Okay, test. Ydy hwnna gwell? Ynddi. Lovely. Well I fi cydd... Uned. Beth o fe sŵn hwnna? Push to talk ta voice activation dan isio. Dwi am rei voice activation. Yeah, definitely voice Cos activation. ti'n gael iwsio pethau unrhyw dweud? Ti'n gael iwsio walkie-talkie, dwi'n meddwl. Yeah. Nawn ni cael un run-through efo
Discord voice jyst i gwybod beth o'n i'n neud. A wedyn o'n ni... Mae'n proximity chat, ie, hefyd? O, yndi? Rwy'n Post. meddwl. Ie, dwi'n neud friends only. Load. Iawn, invite chdi fewn i'r gêm gynta. Welcome to your first day on the job. This is your very own autopilot ship, where you will eat and sleep for the duration of your contract. Make yourself at home. To complete the onboarding process, you will want to check the instruction manual and sign Considering into your invite ship's friends. computer terminal. We trust you will be a great asset to the company. Great asset to the company. Great Diolch yn fawr. asset to the company. Dyle hwnna... Great asset. Ella na i... Dwi heb di start y gêm, so... So, beth dwi'n dall ydy... Da ni ar crawling fatha scrap machine thing, a... Da ni'n go ffindio scrap... Dod o fo nôl i fama... A gwerthu fo... A mae yna quota i'r diwrnod... Dwi'n gorfod cael a certain... Thing... Ie. Dwi'n meddwl hynna dio. Dwi'n gyrru invite i chdi, so dwi'n Ocê. gwybod sydd ti'n... Sorry, rwy'n dal just Ooh, settle lan y OBS am recordio. Watch the clock. This life and... Good to see. Subscribe with Prime. Diolch yn fawr iawn. Lad. Lad. Mad lad. Dydsi an official first mad lad of the Emrys hobo community. Oh. Mae be di enw pobl sy'n y community fi. Mad lads. Who changed suit? Right, am a setup, like ti wedi rhoi like a brightness I properly bod barely visible am y little icon hwnna. Dwi wedi twitcha do. Dwi'n gadael o. Ie. O, o'na arachnophobia mod hefyd sy'n newid speeders i'r gair speeder hefyd. O. No, Dydsi, wyt ti wedi chwarae Lethal Company? Mode. Voice activation. Hwnna beth eisiau. Lovely, lovely, lovely. Test, test, test. Confirm. Online. Oh. Hey. Experimental. I'll check her OBS. Hell scrap. Da ni dydw. Neud pres. Please enter favourite animal. Dog. Please describe your role in the team dynamic. Jester. Oh! Welcome. Oh, ti iawn? Oh, hello! Okay. Iawn, dwi'n mynd i rei chdi off. Dwi'n mynd i mute chdi'n Discord. Yeah, So beth dwi'n neud ydy, dwi'n mute Discord. A ddim gadael o. So, iawn, oce. Ti'n gwybod fi fan? Hello? yeah, hello, rwy'n gallu clywed ti. Ooh, Ti'n yeah. gallu clywed fi? Ynddo. Lovely. Iawn. Lovely. So, dwi wedi bod yn teipio... So, Ooh. moons. List of moons the autopilot can route to. Store. Yeah. List of wildlife on record. Storage. Object placed in storage. Other. Scan. Number of items left current planet. Scan. Yep. What? So ni'n edrych am planet yn ni'n mynd I. And then switch the view to a player of the... What the hell? Cael spin ar y terminal. Access to... Oh. Dwi'n Please teip... enter favourite animal. Panda.
your role in a team dynamic. Lad? Lad, yeah. Lad. Okay. Wel, hij die hadden gewoon dat ze dan niet maar dipyn yn hel scrap. Neu pres. See you laters. Pryd byddwn ni yn millionaires. Iawn, dwi heb di dechrau eto. Should we start game? Yeah? Yeah. Sure, I'm not. The end. Service manual. Ooh, get man thing. Okay. Oh my gosh. Iawn. Oh, an actual like proper manual. O, paid. Is Iawn. it doing really loud? Okay, Scan. loud. Okay, dwi'n mynd i scanio the scan for the number of items left for the current planet, iawn? Scan. Yeah. 11 objects of a value 886, okay? Yeah. So, start ship, ta da ddim allan. O ie, ti'n gallu mynd i o'n yma, neud stwff, a dyn ti'n mynd allan. Yeah. Oh. Okay. Hello. So ni cael unrhyw tools? Ti'n gwybod hel a prynu tools. Ond cos da ni ddim efo pres. Right, okay, so ni angen ffeindio, like, dim bach o scrap I cael tools. Yeah. Wel, i werthu, Okay. i cael... Iawn. Yeah. Felly, so sy'n ni sticio fe'n gilydd am rwan. Because Yeah. of proximity chat. O, os i pwysio 2... Dwi'n pwyntio na chdi, ta codi un fus na chdi dwi fa. Ti'n pwyntio at fi. O, iawn, oce. Number 2, dyna. Oh, yeah. Right. So basically... Nes i'n mynd i fewn i building. So, mae hwn yn random seed hefyd. Right, rwy'n gweld. Dwi'n mwyn sy'n sylwi peth o'r game cychwyn. O, shit, ti'n... Yeah. Mae na... Oh, dwi wedi newid I, like... Rwy'n fawr ti'n mynd o hanol dyna. O, mae'n proximity chat, dwi'n meddwl, yndi? Yeah. So, ti'n gallu cael walkie-talkies hefyd. A ti'n gallu charge Ie. fo. So, mae Right. torch walkie-talkie efo chat. Right, okay. A, main entrance. So, pwysio right button ar y mouse. Oh, yeah. Dydych chi lle mae main entrance. Iawn. Oh, lovely. Yr isiw di, ydyn ni... Ti'n cofio ffordd nôl o'n? Oce, ffordd ma. Yeah, rwy'n meddwl. O, fa ma. Iawn. Hey, hello. Oce, enter. Oh my days. Oce. Getting cool. Iawn, gyda fi darn fawr o scrap. Wow, hwnna'n like massive cog. Iawn. Dwi'n mynd i dympio'r scrap, de. Gyd tu allan. Shit. Dwi'n mynd i dympio'r scrap gyd tu allan y drws. Cos ma na... Oh, I ddim cael torch ni yn rhywbeth. Na, ren i brynu torch. Cofio sganio. O, mae'n pethau fa. Oh. Landmine. O, watch it. Oh. O, steering wheel fa. Okay, grab. V-type engine. Nice. O, key. Be di'r key ma? Nice iawn. O, oce, ti'n gallu pigo fyny pedwar peth. Homemade flashbang. My hands being full of our engine. O, iawn. Ti eisiau dumpio off. Yeah. Mae'n mynd nôl am yr flashbang yna. O, ie, so... Mae gynnu fi goriad. Dwi'n sticio fo goriad. Iawn, oce, no iawn. Mae'n mynd nôl am y flashbang. Iawn. Dwi'n sticio fo chdi, cos o'r proximity chat. Gwni ddim sticio yn gilydd wedyn.
me! Help! Oh, rip the thing! Rip the thing! Rip the thing! The thing in there. Rip the thing! Ah, Rip the thing! no. Rip it Oes? over, rip it over. Rip yn redig I ffwrdd pryd wyf fi'n edrych arno fe. Be oedd o? I don't know, rip it huge. Iawn, dy Steve o'n gyntaf o flashbang chdi. A wedyn rip yn mynd lawr fan hyn. Iawn. Rip yn, like, edrych arno fi. A wedyn redig I ffwrdd pryd wyf fi'n edrych arno fe. Mae gen I flashbang, mae'n ffain. Mae gen I flashbang. Mae yna teipio yn efo, so... Ond dwi'n gwybod os di teipio yn proximity hefyd. O, dwi'n dilyn chdi. Dwi'n really eisiau mynd. Na, Gynna fi... Mae'n golau lawr. Ie. Da iawn eisiau poeni am quotes ni gynta. Mae yna big bull. So fe hwnna, allai, stori am hwnna. Nice. Ie, rwy'n ddim eisiau mynd mewn fyna. Na. Ond ni... Be... Oh, jeez. Na. A dyn, mae yna drws fan hyn. Off. Get away. Be am... Be am... Dwi'n 4 diwrnod sgynna ni. Oh, yeah. Be am mynd â stwff ni nôl gynta. Ie. I ni cael rhyw fath o pres. Rwy'n ddim siŵr beth oedd y creature hwnna. Rwy'n huge. Scary creature. No thank you. Rwy'n like, cael like, breichiau ac... Oh. Dwi'n gwybod os yna fall damage. O, Dwi'n taflu hyn lawr. mae iawn, nes i dropio iawn. Oh, lovely. Rhain, edrych, rewind o hwnna, a edrych, oh my days. Byddwn ni'n siŵr o... gweld o. Sut ti'n rhedeg? Ie. Iawn, shit. Shift. Got scrapped. To sell used terminal to route the ship to the company building. So dyn isio... Reid beth o fama, ie? Fama, dwi'n mwyn dyn ni reid o. Store item. Oh yeah. O, na ci. Store item, hands full. O, beth o bach. Alright. Ce. Ce, na i just stopio hwnna. Iawn, faint o... Iawn, cadwys. Faint o stwff sy'n gynnu ni rôl yma. Ble mae'n dweud? So, os dwi'n mynd i fyma a mynd... Other scan. Yna 5, 6, 8 ar ôl. 7 objects. Ond sgan i'n golan ag oes. Na. So, be am... Alli, gwerthu rhain a dod nôl ar y torch. Ww, so ti'n gallu transmitio a pingio pobl. Oh. Allai transmitio, so, os ti out and about, allai fforsio message allan. Iawn, sut da ni'n mynd i... Sut da ni'n gwerthu scrap, ddo? Rwy'n dweud mynd i company plan neu rhywbeth. Moons. Ydy yw drws hyn? Buying at 30%, so da ni'n mysio mynd yn ywan, ag oes. Ooh. Root. Beth di'r manual yn dweud? Dys i... Oh. Pam ydy'r drws yn just agor ar ei hun? O. I don't know. Purchasing tools. The terminal gives you access to the company's store. You can purchase items in bulk. Under £30. The survival kit is a recommended package of essentials for beginners. Items will arrive in a transport vehicle on the surface of whatever moon you choose to land on. Do not miss the delivery.
Okay. Shovel. Okay, mae 'na walkie-talkie, flashlight, shovel, boombox, zap gun, jetpack. Gan ni £60, neu 60 whatever thing. Yeah. Ond, swn i'n licio gwerthu hyn gyntaf ni'n cael rhyw fath o cash. Beth oedd hwnna? Caedrus! Owe. Mynd! Lle dyn ni'n mynd? We need Grasky to start the ship. Oh my god. Lle dyn ni'n mynd ddo? I don't know. With them sure. You mean rhywle? Big, right? Oh. Ie, so dyn ni eisiau mynd nôl i werthu stwff ni fewn 2 days o leia. Right. So, store. Huh. Ydyn ni eisiau walkie-talkie neu flashlight? Ie. Yeah. Orbiting 41 experimentation. Hammond only days. Right. Okay, so dwi'n prynu 2 walkie-talkie. Yeah. Dwi'n gwybod pryd mae'n cyrraedd o. Rwy'n dweud rwy'n cyrraedd at whatever planet ni'n landed on. Well, os ni ddim landed ar y foment, so I guess. We'll be there within the hour. Ar y manual, mae'n dweud... Dwi'n methu stopio. Pan dwi'n yn agor. Dyn ni dal yn symud? Ni'n orbiting. O. Ydych chi'n glanio eto? I lle? Mw. Yr un lle. A ni mynd nôl i'r un lle? Dwi'n ffeindio... Rwy'n ni'n orbit ar y planet hwnna, rwy'n ni'n round just nawr. Moons. Experimental assurance. Clip. Flooded Titan. Ydyn ni ar hyn o bryd? Ooh, we're buying us 53% hyn o bryd. To route autopilot, use the word route. Route. It says the survival kit. Items purchased will arrive in a transport vehicle on the surface of whatever moon you choose to land on. Oh, beth oedd hwnna? Dwi'n mynd i... Da ni'n mynd i... Oh. March. To sell scrap, route to the company building located on 71. Okay. Hazard level B. Ond dwi di prynu 2 walkie-talkie. Lle mae hynny? I'm sure. Rwy'n dweud roedd y... Wel, yn y manual, rwy'n dweud maen nhw'n cael ei delivered. Ar y manual, mae'n dweud... items purchased will arrive in a transport vehicle on the surface of whatever moon you choose to land on. Do not miss the delivery. Oh? Hwna di o? Be hwnna? Not just... It's Christmas music. Oh, mae'n... If you know, mae'n like hut. A fan hyn. Hey! Walkie-talkies. Oh, walkie-talkies, ideal. Dwi'n
big yn y fyny? O, do. Power button Q. Left must. O, cofio mewn y batri yna fes. Oh yeah. A wedyn ti... Hello? Hello, hello, hello? Hello, hello, do you hear me? Roger, roger. Roger, over. What a cool. Ond ma'n cymryd slots, ddo. Yeah. A mae'n gymryd goriad, dwi wedi cymryd os o. O, ma. New creature data. Anti-coil. What? Man, like peth lawr fan hyn. Ah. Oh, O, beth i hwn? wedi hedfan i ffwrdd. Mae'n y thing... Whoa. Oh my days. Hello? I think creepy. Shit. Yeah. Oh, no, watch out, watch out. There. Watch out for that. Shit! Oh. Oh. Wow. Oh, okay. Oh, landmine. Mine. Oh. Hello? Emrys, pwy yw'r gyd? Oh, ti'n lafod e. Ni angen bloody torch. Yeah. Mae'n dweud hefyd, ti'n gael iwsio y terminal, hwn yn secure dro, Ah. a mae'n rhywun gynro... So rhywun o'r ship. Yeah. Oh god, oh god. Dwi'n... Yeah. Oh, Rwy'n mynd trwy. yeah, hwn, yeah. Llall, oedd i... Oh, hyn yn llefydd hollol gwahanol. Beth ti hwnna? Oh, no! Nôl fewn, nôl fewn, nôl fewn! Hwn, nath ni drwad gyna de. Yeah. Yeah, dyma fe. Okay, so hwnna ddim yw'r main entrance te. Na. O, beth yw hwn? Get Hwnna'n log, beth rydyn ni mewn. found journal. Oh! Sut dwi'n allan yna? Lle oedd ni gyna? Rhythm siwr, beth mae'r ship ni? Ie, gwmpas fe yma, mae dda. Yeah. O, na, dim ffordd yma. Ship. Hello, blurdy'r ship. O, fe yma, ie. Ah, yeah. O, mae'n rhywbeth o fyna. Oh, lovely. Oh shit, mae'n rhywbeth yn... Oh my god, oh my god! Oh, what the hell's... Be wedi hwnna? Ti fewn, ti fewn, ti fewn, ti fewn, ti fewn, ti fewn! Jeez. Okay. I am in ready groomed to get it. Oh? Dwi'n mynd. Beth wedi hwnna? O. Ie. Syth ymlaen. Mae'n i'r chwith, mae'n i'r chwith, mae'n i'r chwith.
Dwi'n mynd rownd fa ma. Radio check. Radio check, over. Just found main entrance, over. Lovely jubbly, over. Oh! Let's get allan o ffordd. Yeah. Oh, mae'n scrap arall. Oh my god! Nes i weld hwnna? Next to me, but I'm with main entrance. Oh. Sut dwi'n pasio hwnna? Blue T, over. Be, dy dod ata fi? Over. Then sure, right now by the main entrance. Blue IT, over. O'n i, pan sti'r dde eisiau chwyth, a dwi efo lot o scrap pan, over. Ti wedi mynd i'r chwith, over. O, dwi'n clywed o, over. Hei, dych chi'n iawn? Helo. Oh, oh. Oh, hello. Oh my god! Dwi'n mynd. Na! 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 No! No, ond gwneud chance yr hyn, o'n i'n mynd i cyddiad a dda cheder i ffwr. O'n i'n fawr lot o scrap! Roedd hwnna'n oedd yn... Ie, yn y drws, dwi'n meddwl. Ie. Dim yn rwy'n rhaid follow fi, jyst i cael dweud. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr, Nickman 3131 am y follow. Ond oedd hwnna'n... Yeah. Okay. Right, yn ni gallu mynd rhywle, like... Ie. Llai... Gyd i cymryd drosodd yr... Spooky? Ie, rwy'n yn dil... Dyn ni gallu walkie-talkies ni? Oh, no! Dos i'r company lle ni cael just gwerthu scrap ni. Dyn ni gallu scrap ni! No! Ie, ni'n colli popeth. Alright, ni cael un bloody DV i cael y quote yna. Mae'n tydi y quota? 130. O, dyn nhw'n bad, o gynnu ni hynna cynt. Ie. Rend info. Sut dwi'n dropio'r thing ma, John? Yn un space, fan? O, mae fe ma'n... Ie, ni mewn space. Population orbiting 61 March. Ond yn yr un lle, 61 March. orbiting. Ie, hwnna ble roedd ni yn rhywun meddwl. Oh, okay. Info March. Oh, by the way, i rywun sy'n gwachio, da ni'n hollol okay efo backseat tips. But... Oedd hwnna da, really scary. O'n i'n cuddio tol fatha pilar, o'n i'n disgwyl o atacio chdi, os o'n i'n gallu neud run for it.
plan? Rwy'n meddwl ni gallu mynd i... Let's mynd i Rend, rwy'n meddwl. Rend. Yeah. Mae'n dweud, it's highly unlikely complex life can survive here. So beth fi'n teipio i mewn trwy le? Roots ac enw'r lle, dwi'n meddwl. Right. Wow, stripe DRD. Mae hwnna'n lot i fi Oh, sut dwi'n gweld. The cost of routes to 85 Rend is 550. No. It is So currently mild weather on so the dyn ni'n scene. mynd i mynd i fan'na fan. Na, ni'n cael 22. Rwy'n meddwl ni angen aros blinion. Okay. Oh, God. Wel, o'n gynnu ni... O'n i wedi tynnu'r cash register allan, don? Yeah. Rwy'n ni dod a couple of stuff i'r entrance, oedd ni. O dan. Okay, again. Ni just glanio fan hyn, ta. Sorry, mae rhywun di... Oh, God. Mae rhywun di gwerthu... Nath rhywun rei massive thing yn chat fi a... Dda. Sorry for bothering you. I want to offer promotion of your channel. Viewers, followers, views, chat pod. The price is lower than any competitor. So mae'n got block gyda fi. Yeah. Rwy'n ni cael yr un peth, fwy. Yeah. Ond dwi'n iwsio'r Chatterino wan. Ond dwi'n quite Yeah. yn... Oh my God! Be? Lightning strikes! O do, nath dweud Stormy. Yeah. So, ydyn ni yn yr un lle wan? Yndan? Yup. Okay. Gobeithio bod y stuff dal, like, ar bwys o drws. Yeah. Ydy cyrff na ti'n meddwl? Falle. Cos o gyda fi lot o scrap, ie. Yeah. Wel, gobeithio bod y monsters ddim yna. Ie. Wow, be hwnna? Lightning. Dos fewn. What? Yna bumblebees na. Na, sbio am di. Da di colli Damn. Na, ma hwnnw wahanol. Yeah, hyn o, hyn o. So, Oh, Jesus! Oh my God! sorry. Callu fi mewn. Oh my God. Unrhyw beth, na. Na. Just angen quick scrap. O, dwi wedi cael 24 value. Ond, mae'r value bach yn misleading, cos mae'r company lle, os pwy ti'n sbio moons, mae'n Yeah. dweud chdi buying at certain percentage. Yeah. Iawn, sy'n byd fyny fe yma. Dim byd lan fyna, na. Na. Mop doors fwy na. O, na. O, llaw. Literally dim byd. Fyny? Yeah. Hello. Hello. Byd. Okay. Rhaid gweld unrhyw... Oh, flask. O, sorry. Ie, mae gynnu fi iawn. Gyfi ddau. Darn o scrap. Yeah. O, lle ti? O, ffuck, dwi'n gynnu... Be oedd o? Ddim clem beth oedd o. Oh my god, gyfi... Drop your metallic items now. Static charge be detected. No! Na, o'n i fo sgriw, o'n i fo big sgriw. Oh no!
Paid! Twitch of the screw my na! God. Paid the twitch of the screw! No! Oh. Mae gen i'n galed. Yndi! Dwi'n meddwl, munud o'n i'n dallt y hump gynta na. Dwi'n meddwl bod o'n iawn, ia. Dwi'n meddwl. Yeah. Yn gallu prynu, like, just a survival? Do 8 It's gonna actually ddim. 0 days left. Report to the company building immediately to sell your scrap metal and other goods. You Ah, have 0 days left to meet the profit quota. You can use the terminal to route the autopilot to the company building. Uh-oh. ie, rhaid i mynd. Oh, Okay. so ni'n mynd i'r company building. Root. Company. Dwi'n meddwl mwyn jyst yn drop yn sycan i allan o'r thing yn orbit, dwi'n meddwl. Os dwi'n cofio. Oh. Okay, land ship, yeah. Yeah. Oh. Yeah, so basically, beth ni fod i wneud ydy mynd â stwff ni fama Yeah. a mynd. Hynna. Ond sgynna ni ddim. So dwi'n meddwl rhaid ni just accept our fate. Yeah, Ie. rhaid ni fynd, mae'n mynd i lladd ni fam. Beth ni'n gwneud? Just gadael. Ie. Oops, a daisy. As you have not met the profit quota, the performance has been deemed Yeah. below standard. Welcome to Oh, the disciplinary Yeah. process. Iawn, mae'n doable, mae'n doable. Shit, dwi'n mynd i... Hello. Hello. Dyma, oce. Oh. You know. I know. Lovely. Just yn mynd i jecio fath ydw yma. Welcome to your first day on the job. This is your very own autopilot ship, where you will eat and sleep for the duration of your contract. Make yourself at home. To complete the onboarding process, you will want to check the instruction manual and sign into your ship's computer terminal. We trust you will be a great asset to the company. Great asset to the company. Great asset to the company. Okay. Asset to great Iawn, gyd i ddilyn... Dwi eisiau prynu beth i ni gynta. Ydyn ni well gael Yeah. flashlights ta... walkie-talkies. Beth sy'n gorau? Dwi'n meddwl flashlights gynta a sticio fe'n gilydd. Rwy'n meddwl, yeah. So beth oedd yr, rwy'n dweud, like, ar y instruction manual, fyna, like, survival kit neu rhywbeth? Dyn ni'n extraction manual. Dim yma. Ni'n gallu prynu goldfish am y ship.
Hwn yn flooded world. So so'n dweud... Flash... Light... Ti eisiau mynd i store Nine. gyntaf, oes? 2? Yeah, dwi O, wedi iawn, bod ocê, store. ie, Nhw'n nhw'n £15. Mae gen i ein eich off efo 60 yn den. Yeah. Iawn. So hwnna 30 quid am Yeah, i- do dau it, flash do lights. Confirm. A dyn hwn ti'n iwsio i Hey. recharge fo. Dwi'n sefyll wrth ymwyl. Yeah. Nice. Yeah. So, okay, ble ni'n mynd te? Moons. Lle dyn ni wwan? Uh, Dyn ni'n 41 experimentation. Yma? yeah. Experiment. Dyn ni'n barod. Ti eisiau land? Yeah. Conditions: arid, low habitability, worsen. Ooh. Close orbit on gas giant, big wind. How it appears to be used in secret. Okay, cool. So, man, like secret base. Iawn. Dwi just... Get some scrap... O, o fama oedden ni gychwyn. Okay. Hazard level B, iawn. 8. Scan. There are 11 objects outside the ship, to an approximate value of 852. Iawn. Dwi'n meddwl de, yr island yma de, y rhan yma, just cael y quota. Just get out quota den. Yeah. Ond da ni isio... Lle mae... Yeah. Lle mae purchases ni? Running an arrow sydd ag lanio. O, na fo. Oh! Hey! Yay! Dun, 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 O, dun. Lovely. let's go. Yep. Don't be a hero, just get what we need. Get in, get out. Get in, get scrap, get out. Yeah. Hwna beth yn mynd i Digon o scrap I cyfro y torches ma, a quota, a Yeah. walkie-talkies. Let's go. Okay, mae 'na unrhyw beth am fan hyn? Dim byd mewn fan hyn. Fire exit fan'na. Yeah. Oh! O, chdi dyna. Chdi eisiau sefyll? Na, rwy'n ddim yn fi. Yn beth oedd yn fanna. Ugh. Fyny grisiau. O, mae'n engine fan hyn. O, dechrau fi. Iawn. Pwy sydd i actors? Fi. Ni eisiau glwod rhywbeth, by the way. Ie, a fi. O, fanna! Fanna! Ww. O, allu ddod o'r ffordd ma? Dwi'n di gael drws na. Ie. O, key. O, value 3, okay. Paid â agor hwnna. Paid â agor drws yma. Oce. Mae'n rhaid bloody... Oh, no, 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 no. Shit, o ma.
Fan oedd o. Oh man, good. Lady. Nôl yma. Oh, done great. Iawn. Mae'na thing mowr fyna, so I'm not going there. Yeah. Ww, sgriw. O, ti'n nhw, difri mae'r flashlight fi'n allan o battery. Oh, shit, do? Yeah. Right, O, mae fi... Mynd nôl i'r ship. Ia, fi fynd, cos mae fi newydd fynd. Ia, mae gynna fi 30 stuff. Nice, yeah, dwi wedi ffeindio engine. O, ideal. Okay, let's go back. And you just cofio chargio. Yeah. Like, actually, rwyf fi gallu clywed drosau yn agor a cae, a rwyf fi ddim VOT yn agor nhw. Dwi'm yn gwybod os di'r un yn gallu agor nhw'r un, gallu ddim... Dwi'm yn gwybod. Yeah. 32 your engine on. Nice. Beth sy'n ffordd ma? O, cofio chargio gola. Oh yeah. Nice. Be di'r building i'r ddef yma? Check hwnna allan. Gos yna. Yeah. Os da actually yn rhywbeth. Mae'n rhywbeth yn fyna. Mae'n rhywbeth yn fyna. Mae'n rhywbeth yn fyna. Oh. Ta fydd yn paranoid, dwi'n gwybod. Na. Iawn. Let's leave. Dwi'n meddwl fydden ni wedi gwneud good... Wedi gyfer injan chdi. Yeah. But engine and cheating. Okay, plot a course. Ble ni'n mynd i'r... Dwi'n meddwl... A be... Rhaid ni jecio faint maen nhw'n gwerth... Ydy percentage company beth? Yeah. 30%. O ie, na, lle. Ti eisiau mynd i assurance? Ie. Info... Fauna unknown. Eisiau mynd rhywle ble mae'r fauna yn, like... No. Teeming with plant life. Okay, hwnna'n swnio'n creepy. For offense. It's all creepy. Aggressive life forms. Oh my god, okay. Info... Rend. Yeah, ti eisiau mynd i rend? Rwy eisiau mynd i rend, Dwi remember. eisiau ni'n rhaid, oes. Dwi angen cael y drw... Yeah. It's highly unlikely for complex life to exist yet. Hwnna beth mae'n dweud. Hwnna'n swnio'n Ideal. neis. Yn do, mae hydraulics... Pa mae percentage do hydraulics ni'n lawr? I'm sure. Mae dweud the cost to rend is 550. Alla ddim ta. So ni... Alla chdi fod yn fath yn solar system ni, alla? Ah, right. O, to the drws... Solar systems ni popeth yn... Ie, to the drws da ni'n... Mae'n percentage faint i chi drws mae cau. Oh, Dwi'n meddwl pan mae monsters ar ôl chdi, dwi'n meddwl, ie. right, okay. Iawn, oce. Woo! Woo!
Assurance and similar to its twin moon, 41 experimentation, featuring far more jagged and weathered terrain. 22 Assurance is far younger than its counterpart, discovered not long before experimentation. Fauna unknown. Okay. So, up to 4 players the game apparently. Bow, bow, bow. Nice. It's 0, yeah, mine 3 and winner. Ah, right, now you build my orbit to router. Okay. Oh, to make the croucher pointer. What? Change key to keybinds. EQ. Turn furniture R. Store. Oh, 1. Push a 1. Ah, spin a bit. Out of... Eh? Ah! Yay! Woo. Yay! Okay, so root. I'm gonna be change out. Change suits, mother. With that much suit and carry damaged? Nes i weld fel yn fflio lawr. Ffordd ma ddod eisiau mynd. Yeah. Ffordd ma. Iawn, ti di chargio thing chdi? Yep. Let's go! Let's go. Assurance. Mynd I assure our good profit. Right, Aye. Oh, main entrancement cut. Ooh, oh shit. Oh my god, bydd i pumpkin mor ma. Oh my days. Oh, I'm stuck! Oh no, okay, dwi'n not. Oh. O'n i'n meddwl, golli chdi. Main entrance. Ooh, lle hyn yn edrych yn creepy. Ie, ma'n wedi cael fatha aesthetic creepy I lawr yn dda, do. Yeah. Na. Beth? Beth ffwrdd mewn fanna? Dwi'n eisiau dechrau fe llefydd tywyll, dwi eisiau dechrau fe llefydd gola. Dwi'n bydd efo ma. Oh, no! A turret thing. It's a turret. Oes. Yna grisia fa ma dweud. Yeah. O, beth sy'n fa ma? Ooh. Oh wow. Oh, big bolt. Yeah, okay. Hell yeah. Big gold bolt. Ooh, key. O, mi yn werth y tri. Da ni'n methu diolch ar hynna. Na, ddim yn edrych fel yna. Ww, dwi'n gwybod hwnna. Be? Paranoid. O na, ti gallu mynd drwy fan'na. Mae yna ffordd fan hyn.
Goed zei je. Aan de ffordd. Oh ja. Oeh. Oh. Dit is similar. Doen we... Maar dus we gaan al fuses, hè. Oh. Room in Lalagrishka. I'm on a fire exit, man. Gonna... Oh, we Hot bottles and a brass bell. Oh, yes. Oh, 50! Get that, get that. Hell yeah. Dan need all your, Yeah, I might do the big down. Oh, no, ze hebben. Oh. Oh, shit. Oh, doe er een turret af. Hey, dan is je accident. Nee, dan. Doe de turret af. No! Turrets are allowed, but that's all. Dus dat kan maar. Echt neem die fuse box. Switch you off. Zit hij try band? She's click the switches, turn it off. Oh, maar. Oh. Oh, oké, nee, doe. Oeh. Oh, she waren we hoe nou, hè? Yeah. Ja, maar gonna be die thing with, so doen we erin. Yeah, have they? Might get like 50, 30, remember? Er is hem erin. Torture af vergaan die savvy wel. Yeah. Make sure it goes straight for you. A battery. Oh my god, we doen dat. Beth. Beth of the Beth. Hoe na? Ew. Oh god. My stomach, my stomach. En die doe Oh, pa. God. Oh! Oh my god. Okay, we're really out of. En die dan is je pasje wel. Yeah. Let's just do the well. Oh, ja, jump per railings. Dat doen we niet. Oh, staan je daar. Jump per railings. Ja, nou waar. Oeh! Ah! Oh shit! Oh shit! Number 4! Oh, maar. En die koort is kreeg. En die was. En dat einde, die was. En dat einde. Just ready. Ja, weer weet. Oh We kennen die stuff is. Oh my god. No! Oh no! Misschien wel. Dat zit me gewoon stressvol. Gewoon een more stressvol.
Dwi'n gwybod sydd... O. Nes i weld Owain yn cael ei... No! Hello! Helo! Nes i weld y monster na'n... Oh my god! Yeah. Okay. Oh, man, unrhyw fi'n cael, like, 60 neu rhywbeth. Faint sgynnon ni wan? Storage. There are no items in storage. What? Can I have items in storage? Oh, loads, yeah. Nice. Iawn, so ni gael ni talu debts ni off. Dwi'n meddwl bod ti wedi marw. Dwi'n meddwl ella lle di teipio yn y chat yn lle. Oh, really? Dwi'n meddwl. Na, da ni ddim... Da ni colli unwaith yn barod. Da ni... Ti'n gorfod cael quota. Be oedd... Be oedd yr... Ac yma ni'n cael tua 77%? Dwi'n... Be? Tua 92, rwy'n meddwl. 77% mae'n hynny. Ond methu gweld faint yw'r peth ar top, ddo. Mae'n just dweud total 92, ond hwnna'n... Lle mae di... Ie. Dwi'n cynnwys yr injan? Ie. O, rhaid ni'n mynd i rhywle arall, lle fydd. Mae ddim yn count o peth ar top, ddo, beth ti di pigol lan. Mwnt. Ond ni gallu mynd nôl tri pigol lan y bottles oedd ar y llawr, neu na? Neu nhw wedi, like, mynd nawr. Dwi'n meddwl, oedd pan i golli stwff dwytho ond dwi'n mynd, oedd. Ie. Dwi'n meddwl, munud ti'n mynd. Mwnt. Oce, dwi'n dweud, da ni'n mynd i faw. Ie, oce. A gobeithio da ni'n mynd marw. So, basically, y commitment ydy, wyt ti'n meddwl ti'n gallu gwneud 3 diwrnod heb marw i mwyn chdi gallu bod... Cos dwi'n meddwl lle gael ni 100% yn mynd diwedd, de. Ie. Dwi'n meddwl hynny di'r trade-off, dwi'n meddwl lle. Ie. Dwi'n meddwl... 130, a da eisiau talu ffein i chdi a 6, 136. I think it's doable. Lancia. Oedd o'n ffynnu, o'n i'n gweld y thing masif na, nes ti fatha just ddechrau rhedag. A gweld o'n fatha... Nath o'n dechrau dy rôl fi'n diwedd. Ie. Jeez, di rhyfan terrifying. Och, circuit speeds na reit o fanna. Ah! O, i ti o difri. Iawn, cofio chargio thing chdi. Ma wedi mynd. O iawn, oce. Stick with me then. Dwi'm yn gwybod be mae pobl yn fama yn gallu... Be ti'n gallu neud yn y ship? Ti'n gallu... Cos o'n dweud o'ch yn gallu agor drysa. Ie, mae fel like... Ie, wedi gweld fideos o pobl yn like agor remote doors a stuff. Dwi'n gwybod lle dwi'n mynd. O, main entrance na fo. Oh my bridge. Mae'n a bont. O'n i'n feeling ourselves pan nathon ni fatha... Oh my god. Ricked your bridge. Yeah. Yo, we don't need to be heroes of yma. Rwy'n fi'n meddwl roedd yr un o'r ôl yn mynd yn da cyn y bod yn massive creature hwnna. O, mae'n lle yma. Oh, lovely. Oh, cookie mold. O, sbia! Old phone. Brass bell. Axel 46. Dwi efo... Sut ti'n... What? Go on there. Yeah, what the fuck? What was that? Yeah, dyn ni'n mynd. Let's go. Yeah. Dyn ni 100% efo digon.
Mae gynnu fi brass bell a ffôn. Oedd y ffôn yn 55, oedd y brass bell yn 45. Oh my god! No! Shit. Okay. 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 Dwi'n coch i gyd, dwi'n gwybod beth mae'n golygu. Yeah, a fi. Sa'n siŵr. Nes i dda, nes i ar... O'n i gweld y thing yn vibrated, o, mwyn yn fynd doedd. Nes i dim byd i treo fatha... Oh, watch our bees thing. So bit, I think we're gonna make it. Oh my god, Spain over there! Red that, sit down! Oh, beth ydi e? Shitloads of massive flies. To mewn! We're done. Oh, jeez. Okay. Iawn. Beth oedd hwnna? Y ffôn, dwi'n meddwl o'n, pan nes i big y ffôn fyny. Iawn, da ni angen mynd rwan, cos mae drws ma 40% ar ôl y drws. Okay. Just, Okay, somebody... Yeah? yeah, go. Oh, Sp- jeez. Ti'n clywed hwnna? Rhywbeth yn cerdded rownd tu allan fyna. Oedd. Iawn, Oh. da angen mynd nôl i... Dwi'n goch i gyd o'n ers yr... Ie, a fi. Laziest employee? What? Yay! Dwi wedi just gwasgu'n change suit a mae rhythm coch dy mi. Report to Oh. the company building immediately to sell your scrap metal and Okay, other goods. let's go. Feeling You have good. 2 days left to meet the profit quota. You can use the terminal to route the autopilot to the company building. Route the company building. Woo! Oh. Sid. Oh. Dwi'n eisiau Chatterino wan. Pan dwi'n gwachio streams chi hefyd, dwi'n eisiau hwnna i wneud i mods. Dwi'n 100% 50 Chatterino fyddi fatha client, desktop client i Twitch, Yeah. Twitch chat. Oh, Oh. Okay, let's sell some crap. hell yeah. Da eisiau pigo hein yn mynd. Yeah. Golach di lawr yn ei cael lle... O, gyfi... Ia, mae'n fatha Twitch chat client allu di iwsio ar wahân, ti'n ddol? Yeah. Byd? Pan dim yn... So, sell item E. Oh. Let's go sefyll uwch, ddo? Well, I'm sure. They're just like Gatto. Oh, So- I just went to Devlani. O, please byd i ddweud i colli hwnna. Yay! Yay! Ogen i ddithing ar ôl. Gwariad ma. Efo. Yeah, and a manual where you cofio'r fynd dweud no loitering. O, so ti'n gael mynd o'r uwch, ddo. Oce, so dyn ni'n... Nice, 282 allan o'n 130 yn bryd, ha? Efo. Nice. Gadael? Ie, let's gadael. Shit, fi hwnna. Hwyl fawr cwmni. Oce, dyn ni'n cael cadw'r 282 yn fan. Yay! Overtime bonus $15. New profits quota. Oh, 253. Oh god. Okay.
Ydyn ni'n gorfod talu mynd i rhywle arall rwan. Let's gweld. Let's gweld, so, when ni eisiau mynd i rend oeddwn ni. Ie. So I do route rend. It's a 550. Right, deny that. Means 600? Oh my days. Route Titan. 700, oh my days. Ydyn ni'n down stuck yn... Yeah, remember. If I'm offense is 0. Let's go. Uh, Let's go. Okay, so ni gallu mynd i offense. Beth ydi offense? Offense info. Conditions. Believed to have splintered off from its cousin Assurance. Offense features similar jagged and dry conditions, but differs in its ecosystem. Offense 21 Offense is characterized as an asteroid moon that seems to have not existed on its own for more than several hundred years. The industrial artifacts have suffered damage. It's believed they were built long before 21 Offense was splintered off. Fauna, a competitive and toughened ecosystem, supports aggressive life forms. Travelers to 21 Offense should know it's not for the faint of heart. Okay, efallai ni ddim mynd i Offense. Ie. A ni mynd nôl i, like, Assurance. Ie. Ti'n cael hazard level fel ti'n mynd iddo fo it. Yeah. Assurance yn eitha down am a big dog thing. Yeah. Okay, a mae'n rhif i mynd fyna hefyd. Let's go. Ella jyst neud y tri yna eto, ie. Yeah. Let's edrych ar y store. Cos leisio 253 ywan. Yeah. So fydd rhaid ni... Shovel. Bydd rhaid ni ystyried mynd yn bellach. Yeah. Stun grenade. Radar booster. Zap gun, 400. So ni'n cael flashlights, yn ni? Do. Gyda chdi flashlight? Yeah. Romaro. Na. So pryna di Dwi'n flashlight... ffocin. Ie, pryna di un chdi dy hun. Dwi dal efo un fi. Ti eisiau prynu un o beth arall, like stun grenades, neu? Dwi'n iawn am mwan, dwi'n meddwl. Y problem Ie. ydi, mae'n cymryd spot, mae'n cymryd Yeah. thing i fyny. Wait, ti'n cael flashlight, so roedd yn meddwl roi angen un, roedd ti'n cael un. Dwi'n meddwl, treated un. It's only 12. It's only $12. Beth am walkie-talkies? Dwi'n meddwl, illa sticker yn gilydd eto unwaith. Yeah. Dwi'n meddwl, cos os ti gola fi'n rhedeg allan, gyd i eisiau gola chdi wedyn ceid. Yeah. Okay, ni wedi prynu e. Good. Glanio? Glanio. Let's glanio. Let's glanio. Ooh. Hazard level D. Oh my god, that's gonna be easy. Is D good? Hawdd, ie. Wel, ie? ynddi. Yr un dwytha da ni wedi bod yn Bs. Right. O, fa ma. O, lle mae thing chdi? Ie. Ni angen ar some ship, yeah. Hold on. Am lle awkward. Oh, sut fi'n mynd lawr fan'na? Yay. Yay. I'm on a giant pumpkin out. Ai. O, beth i hwn yma? Bum 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 bum. Mae'n y peth o Euro Truck Simulator.
Iawn, lle mae'r entrance? Dim clem. If I was an entrance, where would I be? Oh! Yeah, Colvin, we're ready. Fully allowed you. Rhaid rownd... O, beth yna? Smells here. Smells. O, mae'n ddau entrance! O'n i... Oh, Mae hwn yn edrych haws. yeah. Ydy diflannu? Yeah, ble mae wedi mynd? What? Yeah, we're mynd dweud entrance drum. Do? Hello. Hello? Oh, dwi'n ar y top. Ah, Da- yeah, rhaid dod lan. Rhaid ni neud bach o parkour. Oh my days. Sbio yma. Jump! Oh, Nice. so does dim entrance drum yn Na. Got a fire exit. Okay. Oh god. Mm. Ooh. Apparatus value. Oh shit. Oh my god, na! Dwi'n misti! Dwi'n misti ydyn nhw! Okay, let's just go in there. Yeah. O, beth sy'n yma? Beth i'n mynd? O, yma. O. Ah, we're fine. Ie, dwi'n bod da ni wedi reid y trydan off Yeah. i gyd. Iawn. Whoops. Ti eisiau mynd hwnna yn ôl i'r ship, Yeah? a na i mynd i'r entrance arall. Yeah, okay. Sut dwi'n mynd lawr? Wee! Rhaid fi sgwpio rownd ym myl fydd. Yeah. Ne, illa fe hwnna'n insanely... Efallai. drud. Mae mor bunny ship. Yma. Helo? Hello. O, tyma. We're not ochr arall. O, iawn. We're methu mynd lan. Na, ti'n wedi jumpio? Na. Ti eisiau dropio hwnna fanna, na i pigo fo fyny? O. Ah. Pam fi methu mynd lan? Ie, yn bo. 80. Sydd yn gallu gwybod beth i gwerth hwn, rwan? Mae fe'n dweud collected 80. Rwy'n stuck. Rwy'n methu, like, mynd... Rwy'n methu neidio neu nofio. Ie, o'n i nôl... Lle wyt ti?
nofio? Pam fi methu nofio? Ti'n methu pwysio E i fynd ar ystol? Na. Like, rwy'n methu nofio. Rwy'n just cerdded. So gwrs yn jumpio? Rwy'n methu neidio. Oh. Oh my god! Na! Oi, llw ti? Owain! Owain! Dwi'n gwybod sydd wedi marw, dwi'n fynd, sori. Sori, Owain, dwi'n mynd. Sori, Owain. Beth digwydd i chdi? Beth digwydd i chdi? I'm sure. We're in a big roar. A wedyn explosion o. Ie. Fi wedi marw. Rwy'n ddim gweld unrhyw beth. Rhywbeth yn lladd fi, ond... dim clem beth. O, dwi'n meddwl ddylwn ni'n nôl lawr i fanna. Ie, ta'n mynd i'r Ie. arall. Da Da ni di tynnu'r golau i gyd, do? Mae'n ail wneud, ydy e, pryd ni'n mynd lawr. O, ie. Ie. Ond Ie, shit. mae'n like ail generate. Ond roedd hyn worth 80. Iawn. Ond ie, roedd fi'n methu, like... Roedd fi'n, like, stuck yn y dŵr. Roedd fi'n methu... Roedd fi'n methu symud, like, neidio neu unrhyw beth. O, Beth ydy fatha- fret level? Beth ddweud wan? Beth yn dyn neu unrhyw beth. O, mae'n yr un lle, mae just ddim flooded. Dwi'n flooded. Siwr o fyny fama, da eisiau mynd trom o wan. Hyn o ble roedd fi'n mynd a roedd fi'n cael ei murked gan rhywbeth. O, na fa, main entrance fanna. Yna things yn Nice. fflio fanna, dwi'n really like... Oh my god. Yeah. Okay, yeah. Okay. Mantic. Oh. Beth di hynna? Ydy'n like dŵr neu rhywbeth? Neu olew? Rhywbeth dwi'n eisiau ffeindio allan. Yeah. Okay, main entrance. So ond y fus efo gol o fan, ia. Yeah. Oh, no! Watch out! Oh! 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 Oh, quicksand. Quicksand neu rhywbeth. Okay, rhaid i gofio hynna. Okay. Oh, dwi wedi gwneud y game wrong as ages. Be? No, dwi wedi bod yn just talking. Just talking. Ie, yn lle ar y game, iawn.
Be ti'n meddwl? Ar Twitch. Oh, right. O, mae yna stuff draw fyna. Ooh, gift box. Yeah. Ooh, jar Jar of of pick. pickles? Go for it. Hell yeah. Coffee mug. 49 on coffee mug. Dim byd efo hynna. Dim byd arall? Na. Oh, turret! Walk away. Be? Turret efo hynna. Oh, turret, right. Oh, ma. Ti'n ma? Hello? Na, byd. Hello. Byd arall yna. Ah. Iawn, gyda ni. Wel o pethau da. Ai. Ie, mae'n dod fan fyna. Laser pointer 52! Damn, son. Oh, mae'n gweithio! Ah. Mae yna security door fan yna, dwi'n mynd i fewn ni. Ah. Be am mynd pryd hwn? Oh, ie. Oh! Beth oedd hwnna? Oh, just stem. Ah. Yes, a bit. Ie. O'n i cael cwpl o pethau, like, Do. 40 values. Dwi efo gift. Ie. Laser pointer, coffee mug. Ydyn ni'n jumpio hwnna? Rwy'n dweud, na. Ydyn ni'n jumpio hwnna? Iawn, rhaid ni fynd lle. Ie. What sweet horrors await us out here. Oh, watch out, mae'n syth i... Nice. Iawn, yr issue sgynna ni di sut da ni'n mynd yn uchel i fynd i nôl i cwch ni. Dwi'n meddwl mynd ffordd ma, dwi'n meddwl oes. Ie. Ie, T'mo- mae'n rhywun fan hyn. Be? Mae'n fatha main entrance glitch yn... O, fyny hwn, ie? Ie. Oh, no! Mae'n quicksand fyna. Ie. Dwi'n licio animation y pobl yn cerdded. Yna fo, mae'n... Mae'n very like, Ie. Looney Tunes, ydy e. Okay. Nice. Nice. Na fo. Get isio... charter y course. 113 hwnna. Da ni wedi cwt.
Be di quota ni fod? 253. 153, so 100, Okay. 113 plus 80. One day arall, ia? Dwi'n bod sgynnu ni. Yeah! Doable. Neu ti eisiau mynd mewn i'r y secret entrance ni'n gwybod am, ble o'n i'n ffeindio hyn o'r diwetha. Let's go. Mae'n ty gloch di wan da? Fydd fama'n dod. 6. Yeah, actually, esgwyl o. Ie. Alright, ni'n Tynnu- gadael? Ie, gadael. So dwi'n meddwl... Gynnu good quota yma man. 253, Ie. hollol doable. Bydd fi'n nôl mewn eiliad, just ready i ti bach. Rhaid. Tam yna'n digwydd da. One day to meet... Oh shit, okay. Sut ydw i yn neud hyn? Dwi... no. Ewts. In winter. Okay. And that. Iman. In. Si mod da? Okay. Iwsio chat client newydd ydw i. Ar gyfer Twitch streaming. Meddwl... Dwi'n mynd am oderator yn barod. Anyway. Anyway. Ideal, ideal. Just yn trio cael rhyw fath o sens allan o'r chatterino yma dwi. Dwi'n meddwl dwi'n dall o. Iawn, oce. Ti isio charter y course i ni, ta dwi'n tag o trefn ar... Rwyla hawl. Ie? Yeah? No, di... Ella oedd... Ie, dwi'n meddwl, efo hwnna, os ti'n mynd yna reit yn diwedd, mae'n 100%. Cos day 1, mae'n 33, day 2, mae'n 53, a then, so, dwi'n meddwl i chdi gamblo, dwi'n meddwl, that's the gambling aspect. Wyt ti digon o fwy i mynd 3 days? Dwi'n meddwl, dio. Dwi'n meddwl hynna di'r logic to the peth. Be? Di... Neu hwn. So, lle dwi'n gallu checio faint o stwff sgynnon ni wan? So, faint da ni angen hel o fama?
Oh my god, na! Get, yeah, take it off. Alli ddim dynnu rhywle sydd ddim yn eclipse. Oh my god, oedd hwnna'n drws, oedd hwnna'n disgwyl. O'n i literally ddim yn paranoid o fyna. O'n i literal... Oh. Ie, ie, mae gen... Mae'n golygu mae gen i heddiw, does? Cos mae'n deitha chdi'n dweud, please go. Ie, glanio, just glanio. Just glanio. Na. Lunch. Oh, shit. Oh, na, da ni'n gorau mynd i'r company. Halt, you have no days left. Gwyd i weld. Mae hwn efo... Mae thing redactor yma efo mysterious amount o... Mae'n question mark. Ynddo. Ia, ti eisiau mynd o'r ddau yna, dyn na i res gyda fi. Do. Ie. O, tia? Big brain. Gwch ti torch fi. Cos, os da ni'n mynd i reach y quota, mae'n pointless anyway. Bydd arall yma yna. Yeah, let's have a look. Ydw i angen start y ship? Sure. Oh my god, dwi wedi bod ar full... Diolch yn fawr mod fi, Dydsi, am pwynt yna allan. Bod dwi wedi bod ar full face cam ar Twitch am y past 2 minutes. Cool. Ie, pam diwan? Oh! That... I've already been now. Oh, yeah, okay. Cool. Wait, I've already been now. No! Oh, no! No! Now! Ah! Ah! Oh no! Nah! Oh. Although werth lot still thing tigna. Yeah. Yeah, right on. Now! Hwnna'n gutting. Waiting for ship to land. As you have not met the profit quota, Ah! your finances will be for those committed. Welcome to our disciplinary process. Woo! Star Citizen, let's go! You are fired. Iawn. Dwi'n meddwl dyn ni'n gwybod beth dyn ni'n neud fan. Ah! Days on the job, 8. Scrap holy color. Okay, beth di quota 1 in? Okay, so mae quota 1 in isel. Oh, lovely. Ydy, profits quota
Welcome to your first day Cynt, on the job, yr o nesa ni, This is yn your best very a faint own ei hel undecided cynt, ti'n ship, where you will eat and sleep for the duration of your contract. Falle, sa'n siŵr. Iawn. Alli di prynu torch un yn ni. Mae yourself angen Yeah. torch, da. To complete the onboarding process, you will want to check the instruction manual and Sut sign dolyg into your gys ti, ship's dyd si? computer Gweithio gys ti terminal. dolyg, We iawn. trust Dwi'n you will mwyn be a dwi'n siarad great am hynna. asset to the company. Great asset to the company. Great asset to the company. Great asset. Did she just prynu un flashlight eto? Ie, ta. Bod yn sticio fe'n gilydd, i nefe. Yeah. Okay. Yes. Okay, so ar un ni'n hoffi yn Eclipsed. Ie, na. No, not doing Eclipsed. Not doing Eclipsed. Vow yn Flooded. Ac Experimentation yn Foggy. Experimentation. Let's go. Yeah. Oh. Hefyd mae'n Yna March. Oh, Stormy hyn yn dweud. Okay, route experimentation. Oh, Be? ni'n over to fe already. O, ideal. Dwi'n mynd dall sut mae'r day-night cycles yn gweithio ar hyn o bryd. Sut ma be? Ytha, pryd mae o'n newid diwrnod. Wyt ti glanio ac yn codi, dwi'n meddwl, ie? Yeah, dwi'n meddwl. Dyn ti, ges i bug bol dros dolyg ar ôl tu ba... Ie, ti'n meddwl dyn ti? O, mae'n level B. Oh, shit. Dwi ddim, ges i chest infection hefyd. A nath GP fi, y person dwi'n talu cyflog fo o, gwrtho roed antibiotics i fi. So dwi'n dal efo fo. Dwi'n dal efo fo. So... Dyna pan eisiau streamio, really. Gys ti anwyd fyd o stolig fyd o. Be, sorry? Gys ti cael rhyw fath o anwyd o stolig fyd o. Dros blwyddyn newydd, ie. Ah, blwyddyn. Oh my god. Oh my mae'n God. foggy. Oh my god. Hyn yn insane. Yeah, dros like New Year's. Dyna. Oh, ti eisiau torch? Dwi di... Na, gyda, dyf off ddo. O, mae'n intense, let's go. Iawn. Rhaid ni gofio. Ti siŵr ti ddim eisiau torch? Dwi'n ni... O, mae gyntaf, cos dyn ni'n... Yeah. Oce, Useless. mae'r fog yn... Oh, no. Siw fa mae'r stol. So mae hwn bod o'r un peth, ynddi? Dwi'n meddwl Yeah. y tu fewn. Mae'n like... Yeah. Mae'n a layer o'r tu fewn sy'n wahanol. Oh, lovely. Wyt ti'n sylwi ar yr danger level? By. Wyt ti'n edrych ar y B. danger level cyn i ni ddod mewn? B oedd o. B oedd o, ie. Okay. Ie, dwi'n gwybod pam eisiau ddim cael antibiotics. O, mine. ond ddo, dwi'n Ie. gwybod na... Oop. Na, iawn. Ond dwi'n gwybod nath lot o bobl cael gwrthod antibiotic. Yeah. So, dwi'n mynd i fod yma ac mynd... Stwff yma, let's go, key. Lady? Oh. Hello. Hello. Just nesyn yma. Oh, steering wheel. Steering wheel. Oh, yeah. Yeah, so dwi'n bod massive chest infection. Be sy'n annoying ydi, dwi'n digon sal i ddim bod yn gwaith, so o'n i'n gwaith dros dolyg. Yeah. Ond o'n i'n digon da, o'n i'n... Fatha... I streamio. Sa'n byd gwaith ar rhywun yn pysychu streamio.
On a gift Ooh, box. dustpan. Yeah. Yeah, that would have been nice. Yeah. Like on a gift box headed loading. There. And a Cornell. Oh, yeah. Iawn. Mae hyn yn eitha fach. Just like, dim ffordd arall, ydy e? Dwi efo full inventory wan, by the way. Nice. Bal am y llefydd neu jumpio drosodd, ie. Ie. Oes dim lle arall i mynd? Fe'n ffordd na? Ffordd ma? A, ddim bod fe'n do. Ie. Unig ffordd, I guess, yw os rhywun yn neidio draw fyna. Bydd yma? Dim byd. Dim byd. O, landmine. Ie, da ni'n mynd. Oce. Ie. Oce. Fine. Cool. O, wow, wow. Ci, ci e. Ti eisiau pigo ci na fyny? O, ie. Nice. Ia, mae gen i fi full. Gen i fi hwn. Hwn. Ie. Okay, good haul. Let's go. Wel, rhywbeth wedi lladdu. God. Ie, redig. Dwi'n mynd tan dwi'n gweld yr ystol. A dwi'n gwybod wedyn syth ymlaen a twtio chwith yr ystol dwi'n mynd, ie. Ie. Oh, ship dyna ti. Eitha agos. Okay. Reit, uneventful. So I like to see. Okay. Nice. Cofio charger gola. O ie. Dwi'n meddwl hwnna'n iawn am first day ni. Ie. It's 1:30 di quota ni, ie. Ie, mae'n. Beth ydy'r amser? Mynd ar y terminal fydd. 3:33 PM. Ti'n gwybod na? Rwy'n just ar y ben pryd dwi'n mynd ti allan. Ar y top. O, ie. Ie, dwi'n isio mynd gormod efo'r bog ma. Ie. Mae'n really galed i gweld yn rhywbeth. Mynd? Oes injuries? Pam mae'n dweud hwnna pob tro? Yeah, 77. Not bad. 2 days left. Okay, alright. Moons. Rhywbeth sydd ddim yn eclipse, dwi'n meddwl, ie. Yeah. Both assurance and vow and flooded. Dwi'n meddwl ffwrdd yn bad ag oedd. Na, dwi'n mynd i assurance. Ie. Hwna'n un i'n hoffi. Siwr mynd y fod yn gallu neud efo'r terminal ma fyd da. Da ddim yn gwybod. Mae mwy ni gallu gwneud. Ie. Ti'n teipio other to gael commands eraill. Yeah. Oh yeah, view monitor to toggle on and off the main monitor's map cam. Switch view to a player on the main monitor. Ping to make radar booster player noise. Oh. Ie, fi with y card hwnna. Transmit and scan. O, Dydzi, ti wedi bod yn chwarae Fortnite o gwbl? Dwi'n meddwl tro dweud ni'n siarad efo Dydzi ar stream, oedd o'n mynd i fewn i Fortnite. Hey. Oh yeah, we've gweld y wins rhywun roi ar y Discord. O, do gath o wyn, do? Hazard level D. Nice. 14 objects inside the ship, approximate value of 1,000. Ti'n gwybod pa ffordd o'n eisiau mynd? Yeah.
Ti efo goloed? Yeah. O, ydyn ni'n mynd i fynd i fama eto i wneud y thing nath ni'n neud? Yeah, pan na, let's edrych ar yr, mewn y emergency exit. Lego. Y dyd ti'n neud. Ti dal... Ta be, Nice. dwi wedi stopio chwarae ein Lego na, de. Dwi dal yn impressed fyna, de. Parkour! Mae o mor polished am o beth am ddim. Mae'n... Dwi eisiau rhywun neud YouTube documentary amdano fo. Fatha, YouTube documentary i ddeud, fatha, be di stori go iawn o. There's no way nath hwnna cychwyn. O, fa. Rubik's Cube. Fa. Be? Gai gola, fa. Yep. O, it's F-all, ma. Rŵm gwag. What? Lovely. Ei, Reb Kyles, dych chi'n iawn? Ww. Sut mae'r gemau yn neud i heddiw, meta? Ie, da ni'n reid da. Dwi'n chwarae efo... Wps, lor fanna. Creepy as hell. Da ni'n chwarae Lethal Company. Efo... Owain yn chwarae... Wps, fa yma. Na, blof. Oh, bottles! Glw ti? Fan hyn. Na! Okay. Glw ti? Mae turret fanna. Fan hyn. Turret, literally. Right, good. Mae'n y bottles drefn yn. O, iawn, oce. O. O, turret! Ti'n gweld turret fanna? Oh shit, yeah. So ma' 'na fuse box. Ti'n gallu iwsio un off the mill. Fatha nes I by mistake tro dwytha. Wt ti? A boes ti? I'r chwyth. Ti'n Dim byd. O'n i cael Rubik's Cube a balls. Ti'n cofio ffordd allan? Yeah, mae'n lawr fan'na. Iawn, oce. Ti eisiau edrych ar fy? Ie, let's go. Ys di? Morgan? Morgan? Morgan disgyn do? Oes Morgan disgyn fyna fan do? Morgan! Dwi'm yn gwybod sut dwi'n nôl yma. Oh, shit. Exit, okay. Dwi'n meddwl nath Morgan farw. Dwi'n bancio nath Morgan yn farw fan'na.
Beth yw'n gwneud Morgan am yna? Aio, dwi'n blino, ie. Dwi'n meddwl dipyn o... Dipyn o blino mynd. 2 awr o gwsg. Ti'n di cael 2 awr... Ti'n fi cael... Ti'n fi just y hein efo yma... O, beth yw'n gwneud Morgan am yna? Wy'n yma arno'r 2 awr o... O, ti angen 2 awr o gwsg ar y foment, mynd i gwylio. Ia, mae thing Legon yn nuts. Dwi dal yn gobsmacked. Dwi'n mynd â stori dod allan fan efo. Morgan, beth is ti? That's not my name. Oh, wait, sorry. Pam is it- I think unrhyw beth. Nes i gweiddi Morgan am i just i asumio. Wyt ti'n clywed fi sgrechian neu na? Na. Rhaid fi'n cympo. Nes i... O'n i dilyn chdi, nes i droi rownd yn ôl. A nes ti, o'ch ti jyst i dystypirio. A dwi'n newid twigio... A dwi'n newid twigio, o'n i'n gweiddi Morgan. Just by habit, dwi'n meddwl. Ie. O'n i just, oedd hwnna'n 100% adrenaline fi'n just yn gweiddi Morgan. A ddim Owain. Cos pam os o'n i'n gweiddi am Owain? Ie, pam ydy fi wedi meso lan? Na. Ie. Pam ydy fi wedi just cerfed bant yr edge? Nes ti'n mynd â clipio trwy rhywbeth? Na, rhaid fi just cerfed bant yr edge, rhaid fi ddim gweld yr edge. Atha ddod creepy music dechrau ddod fyny wedyn? Ie. Ie, rhaid fi gallu clywed rhywbeth yn dechrau cerfed Ie. atoch ti. A dyn nes i... Rwy'n- Dwi'n meddwl sy'n lle stem. Dwi'n meddwl mae'n Ie. hallucinate neu beth, cos o'n i'n cael... O'n i'n cael pop-up stem, o dyn o'n i'n cael pop-up stuff yn... Dwi'n prynu flashlight. Geis i mug ar hoteli ddo. Nice. Ie, unig peth rwy'n fi'n pigo lan. Wel, ni wedi colli yna oedd, Rubik's Cube neu rhywbeth. Ie. Oce, so moon, ie. Moon. Ie. Ydyn, lle da ni ar hyn o bryd rwan? Ni'n ar assurance ar y moment. Sydd y D-rated un. O'n i faw. So'n byd... So'n byd faw. Oedd jyst yn... Dim yn stormy, dim yn clips, dim yn flog. Ie. Nice. Dwi'n meddwl we should... That's very cool. Dwi'n meddwl o bateli yma. Yeah, battalion. 55. 83, isn't it? 29, 15, 3, 27, 32. 132 mae'n dweud. So, Ie. 132, ni di cael y quota. So, Hey. dwi'n dychmygu de, y fama o'n iawn, os da ni'n cael, be bynnag da ni'n cael y fama o'n, ond na da ni'n mynd i gwerthu yn ydyn. Ie. Ni angen gwerthu, ie. Ie, dwi'n mwyn gwybod faint mae'r cwt, ydy'r cwt yn mynd i fyny bes a faint da da ni'n neud. Ddim siwr. Gyn ni'n gweld nawr. Right, rwy'n prynu flashlight newydd. O, dwi wedi prynu flashlight oedd. O, ti wedi? Do. Okay, cool. Ond be dwi fel ydy, ydyn ni... Are we shooting ourselves in the foot? Ddim siwr. O na, cos mae car y drosod yn di. Di? Mae'r pres y car y drosod, jyst y quota sy'n rhin Ie. ail gychwyn, ie. Iawn, ie, anghofio fo, anghofio. Ie. Da eisiau. Iawn, da ni'n faw. Landship. Oh. A competitive ecosystem with aggressive life. C. Lle oedd yr... Ring yn Roedd topio. hi ddim...
gweld. A giant pumpkin out. How much? Yeah, but the pumpkins for man, yma. Dyma flashlights ni. Oh, dyna fe. Dyma e. Tu ôl ni. Bum 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 bum. Iawn, lle mae entrance? Fel arfer, mae'r entrance os chi'n gadael y ship, mae o flaen chdi rwla yndi. Hello? Helo, Morgan? Ble ti? Dyna ti. Oedd i'n trio dweud, mae'r main entrance, more or less, lle byddai ni'n glanio, mae o flaen i'r chydig bach yndi. Wedi dweud hynna, dwi'n mynd gweld am yma, de. O, mae'n rhywbeth lawr fan hyn. Oh, shit, dyma fe. A bloody bridge. Oh, mae'n like ddim rickety trwy'n. O, da di. Good oh, bridge. dyna'r un rickety, draf hwnna. Os be, mae'n hein get logs yma, os be. Oh, yeah. Screams. Nice. O, mae'n bont arall yna fyd, li. Oce. Yeah, o, di hwnna'n un rickety. Da dy rickety wan. Yndi, ie. So, atho ni literally iwsio'r un wrong ddwy waith lle do. Oce. Nes i mawr, mae'r sŵn y drysau yn awful. Ydyn. Cannot pull valve. Ah, no. Ella hwnna di'r... Os fysa na Steam thing, ella hwnna di'r thing ti'n iwsio i... Yeah. Oh. Hello? Helo! Dw te? Hello. Da ni 'di cerio yn loop. Ma' 'na ffordd arall lawr fan hyn. O, oce. Ma' 'na ffordd rownd y drws yna. O, di hwnna? Eh? Reit o flaen ni, sdi weld hynna? Na. Beth oedd e? Flippin' hell! Oh my god! Oh my god! Oh my god! My dog! My dog! My dog! Running! Oh, Woo! you can't. Ie, dyma mynd i fyna. O, e. O, ba. You can't drws. Do, ie, fydda ni iawn. Siarad o'n ôl fyny fyma. Yeah. Fi oedd fatha spider thing. Yeah, like, rhywbeth o pre-copping. Oh, balls! Yes! Yeah, boy. Do'n nhw wrth ymwyl y main entrance, os ti'n gorfod cario yn y rownd efo chdi. Ideal. Yeah. O, dyma yma. Dead end ydi? Indeed. Dwi'n meddwl just pateli sgynna ni. Yeah. Oce. Dim on Batelli. Oh my god! Dwi'n gwybod yr incyn ti!
Yeah, we did deal with giant pumpkins, man. Oh my god! Ship Oh, building, oh, man. chdi dwi, ia. Ia, chdi dwi. Oh, hwn mwyn awr. Yeah. Yn On a couple o'r planets called giant pumpkins, ydy? Ie. Pa free assets wedi cael hwnna? Whoa! Jeez. Uh-oh. Ooh! Yeah. Let's go. Oh. Let's get this cheddar. Whew. Yeah. Most paranoid in play. Sustain. Sut ydi hwn cael ei calculate? Like hwnna'n Ie. byth wedi newid. Report to the company building immediately and sell your scrap metal and other goods. You have 0 days left to meet the profit quota. You can use the terminal to route the autopilot to the company building. Whee! Right? Oh. Lanyo. Your life is in good hands. Dropio hwnna fyna. A fel ti'n gwybod. Nice. Wel, mae'n lot llai stressful bod ti'n gwybod you've got goods. Yeah. Oh. Be, dyn ni'n bwydo? Dyn ni'n bwydo ma specific. Oh! We're like tentacles and all that, and I come rid of Oes? Yeah. Yeah. Yay! Hell yeah. Let's go. Right. Bydd hi'n nôl mewn couple of munud. Yo. Be ydy'r quota newydd? Let's have a look. Quota reached. Overtime bonus £1. 250. Oh, okay. So. There, then. Okay, walkie-talkie, shovel. Pam there's a shovel? Pro flashlight. Be di gwneud yn pro flashlight? Ah. Oh, ship upgrades. Loud horn, signal translator, inverse teleporter. Extension ladder, jetpack, zap
Pam nhw eisiau boombox. Shovel, lock picker. Ship upgrade, loud horn. Pam nhw eisiau hynna? Pam nhw eisiau? Go. Game rant, ddaethon ni be i brynu. That... Tons. Oh, I don't know. Oh. And a ship Hello. upgrades. Yeah. Loud horn. For the most, it's worth buying the loud horn upgrade. It will bring the team plenty of benefits. When the team unlocks this upgrade, they will get access to the ship's horn, which a team member on the ship can use to distract enemies. Teleporter. What? I mean, a teleporter, inverse teleporter, yeah. Sounds a bit cool. Teleporter. This upgrade allows team members to teleport to the ship from anywhere on the map. This can be incredibly useful for rescuing a member of the crew when they are trapped or being chased by monsters. However, there's a downside to this improvement, as items held by the player are not transferred. Inverse. Unlike a regular teleporter, an inverse teleporter allows the player to send them to a random location on the map. Yeah. Dwi wedi prynu pro flashlight. So, os ti eisiau'r generic flashlight, croeso i chdi, mae o yn y store. Nice, 50 Pro flashlight. Dwi'n meddwl ba, mae'n costio lot. So, da. Mae'n costio 25, yn lle 12. Shovel, lockpicker. Pro flashlight, extra battery life, and brighter bulb. Boombox. TSP inhalant, help i chdi. Extension ladder. 50 inhalant yn gwneud? I boost i chdi gallu cario stuff. Oh. Radar booster. Spray paint. Dwi'n gwybod beth ti angen i ddim angen. Teleporter, signal translator. Okay. Yeah. Dydyn ni'n mynd. Moons. Mae'n costio lot i fynd i llefydd eraill, ma'n di. Yeah, mae'n like 500. Yn y reswm. Oh my god. Ni gall ni mynd i'r... No, mae just y tri ar y gwaelod sy'n costi llawer. Y rai arall yn ôl rhif. Be offense a march, mae'n ddau unan. Assurance a faw. Be am nhw'n just nôl i faw? Cos os am byd... Yeah. Cos dim yn stormy, dim yn clips, dim byd. Yeah, sure. $251 di quota ni. Yn yr un peth oedd yr tro diwethaf, ydy e?
Dwi'n meddwl 250 di o, efo pe bynnag fains o'r un cynt, ie. Yeah. Oh, okay. Wyt ti'n VIP employee? TVIP employee. Ynddo? Dwi hefyd. Oh, right, yeah, mae o'n. Yeah, VIP employee. A, ti'n intern. Mae'n dweud. Yeah. Ia, mae gen i flashlight chdi yna. Fydda, fydda. A, o ffaith sy'n ping yna fo. Lovely. Iawn, lle mae... Meddwl Iawn, mae'n draw fan hyn. rhaid fi ddisgwyl i'r purchase fi cyrraedd, dwi'n te. Oh, yeah. Woo! Okay, let's go. O, rhaid ni gofio am y situation 2 bont. Yeah. So, ydy like a bond hyn ddim ond O! Hello! Helo! An emergency exit lawr fan'na. O, iawn, oce. Dwi'n am efo bont. Ti'n gallu neud un trip drosodd, un trip yn ôl efo. Yeah. Oh, my days. O. Beth ma? Nah, man, just locked door. O, sa'n gallu... Oh, God. O, byd yna? Ie. Iawn, mynd o hwn i'r Nice. entrance. Nice. Mae'n blymyn blob ar llawr fan'na. Oh, lovely. O, dod ar ôl ni. Yeah, mae'n really araf though, so meddwl mae'n eitha, like... Threat da i Kyle. Seed yma. Oh, good. Oh, shit! Na, dyd ar ôl i. O, na thing yna! Just rhaid ei ffwr, rhaid ei ffwr. Just rhaid ei ffwr. Oedd yn edrych fel word. Oedd. Ac o'n fast. Ni, just... Os bydd o fyma. Great. So faint o threat ydi worm yna, ti'n meddwl? Mae'n gwba. O, mae thing yn y ffama. Do hwn allan. Be am mynd i'r fire exit? Yeah. Gynnu ni hwn de, which dwi ddim yn mynd ffordd. Dwi'n mynd. Yeah. Iawn, dwi'n mynd â hwn yn ôl. Ie? Ie, gynta, cyn mynd lawr i fyna. Okay. Actually, lle mae hwnna di mynd? Be? Yr exit. Ble mae'r sign wedi mynd?
O, mae o fan'na, mae o fan'na. Mae rhan o'r bont yma. O, reit, ie. Oce. Byddai'n mynd lawr o fan'na te. Iawn. Alright. Na, fel O, crap, dwi'n gall. O, llw ti! Ie, paid mynd mewn. Pam? Mae'n rhywbeth mewn fan'na. Rwy'n fi'n mynd mewn ar rhywbeth yn rhedeg at ei. Ah! Be am, o'n i just... Go bit sy'n ffordd ma? Yeah, let's just edge upon. Cos fe'r entrances yr un peth bod tro fydd. Yeah. So fe'n handi gwybod lle ma nhw. A mae 'na entrance mawr. Beth lawr fan hyn? Na, hyn yn just yr adeilad huge. Oh! Hello. Falle mae 'na rhywbeth ar ochr arall. Ah. Ydy nhw'n dangerous, like a bees? Dwi'n yn gwybod, dwi'n eisiau ffeindio allan. Roman locusts. Uh-oh, mae'n nos. Dwi'n meddwl jyst y ddau entrance yna sydd ar y map yma. Yeah. Oce. So jyst yn cael injan yma. I'r engine yn diving yndi. Iawn. Mm. We need a bet... Yeah, thing and Does it name defender ei hun efo all like a... So ma' 'na shovel lle ni gael, a ma' 'na zap gun. So ti'n cael like bwrw pan efo'r Ie. shovel To protect yourself. Ah. Oh, assurance. Cofia charger dy... Oh yeah. Just yn supposed territorial behaviour, yna. I'm sure. Iawn, da angen good round o yma. Ie, dwi'n dweud main entrance gynta, wedyn yr entrance arall wedyn. Yeah. Syniad da. Threat level D. Lovely. Dyna beth mae'n offi. Oh, crap, yes. Oedden ni'n ffrong, dyn. Oh my god. Oh, yeah.
Oh, it's Yeah. a big white room, massive. Yeah. Hello. Oh. Oh, telly. Lovely. Oh, a bottle. Set of bottles. You change your mug, red soda, a steering wheel. Ti di cael yr ail boteli? Nah. Cym hwnna ta? Na, un ail boteli eri. I methu pigio fe lan. Ti eisiau dropio un o stwff rhaid i fi, cos mae gennym fi... Yeah, beth ydw? Os o'n sgwrs un spot i Yeah. pigo hwnna fyny. Ooh. Red soda 38. No, fel yna. Okay. Good haul hwnna. Good. Ti'n cofio sydd yn dod yma? Yeah. O, no, fel. Just coming here and all your ship. Ie, a ni'n mynd i rentans arall. Yeah. Mae yna mwy o stuff na hwnna, probably. Give me good feeling am y haul yma. Hmm. Yeah, efo locker hwnna rwy'n agro, just like clown stuff. Ie, siarad o dwytha ddo'n. O, locusts. Yay. Just cael dos tan mae'n locusts allan. Byddai charge o dy... Yeah. Nice. Sut ti'n gofyn o stwff sy'n ôl yma? Scan type o mewn, dwi'n meddwl. O, iawn, ie. Llawer ni. Oh, it's lots. 11 objects. 984. Oh. Ble ti'n mynd? Yr intas arall? O, Yn y ffordd. draw fan hyn. Wait, yeah, draw fan hyn. Oh, oh, mae'n mynd yn hwyr, 226. Ah. Mae'n gwybod y ffordd. Yeah. Mae'n ystol mwr o fanna. Na. Ti'n fyw? Oh. Yeah, run iawn. O, iawn. Mae'n ystol mwr o fanna. Ble? Hold on. Oh. Ti'n dod nôl? O. Ble mae'r ysgol? O, dros y bryn y fyma. Oh, right. Mae hyn yn gwych. Oh my days. Oh my days. What a terrifying.
O, mae'n stwff o fyna. Helo. Yo, dwi wedi ffeindio boteli. Dwi'n te. Iawn. Ond rwy ddim wedi... Ydw i gallu neud efo hwn? Ie, dwi'n gwybod. Dwi'n ffwrdd yma. Ond illa ni'n gallu ffeindio'r intrant arall. Ie. Oh my god! No. Holy shit. Run. No! Dwi'n te. Safe line. Oh, Christ. Already meddwl ti wedi marw fyna. Is she just round the... Is she... Oh, bad news, mae'n nos. Na, mae'n iawn. Let's go. Let's go. Mae ci mynd i bod yn Na, di. rownd fan hyn rhywle. Let's go. Na, well. Easy. Oh, God. Oh. 46. Value 184, dan ja. Oké. Iawn. Wel arall. Mae'n lwcus, cos o'na bug thing ma yn mynd fyny ar y to, ag oedd y thing massive yna'n dod ar ôl ni. Ie, beth oedd y peth massive? Dwi'm yn gwbod. Just clywed e. So eisiau mynd? Ia, let's go. Dwi'n os na ni wedi cael ymlaen, illa sa ni wedi cyrraedd y main entrance da. Ond, Ie. bydd o. Bydd greid. Nice. Dwi eisiau prynu shovel. Go for it. You request to order shovels mount 1. Confirm. Yay. Ah, nah, assurance and eclipsed. Ie, be di'r opsiwn arall sgynna ni? Ni'n cael March, Experimentation neu Vow. Fyny chdi. Dealer's choice. Well, Experimentation cael a bloody terrifying, huge guy yma. Ie, so rhywbeth arno fo, as in, don't fog neu... Na, dim yn nhw. Dim ond... dim ond, Assurance, yr un ni'n hoffi. Take us away. Pa un oedd Vow? Mae fod oedd Vow yr un cyntaf rwy'n ni'n mynd i efo'r Ie. efo'r bont. Dwi'n mynd i March? Mae'n bod i March online, rwy'n meddwl. Ah, dy costio ni na. Na. Let's go. Let's go. Do, da ni wedi bod yma, ti'n neud yn môl. Ni wedi bod i March? Do. O, falle, ie. Sa'n Dim cofio much, pa un dim mae o. much, no. Scrap is scrap.
Population abandoned. Oh, mae'n un hyn. Rwy'n oedd yn cael y bloody lightning. Yeah. Just ask am fy'r Oh, yeah. order. Ys i'n threat o wan. No. A, gyda nhw'n dweud abandoned. Gyda gylgus yn byd yma. Ddim sure. Which is a lie, cos we've gone... Oh. No, no, like... When you click scan. $18 objects. Worth $1,000. Nice. Efo stamina, os ti'n siŵr ti'n stopio eisiau stamina chdi cyn y bar dda lein ola, eitha llenwi'n fast. Os ti'n eisiau stamina chdi gyd, Okay. ti'n academiges. Hmm. Just bach o Lethal Company... Ooh, just bach o Lethal Company top tip yna. Ia, ma' hwnna'n... Stop sign. Nice. Okay. Big bolt, yes. Oh my god. Watch out with a landmine yma, mate. Oh my god! I just do that! Big A-horn. Rwy'n arfer. Well, definitely mynd i attract rhywbeth ni. Nid dychryn o, de? Yeah, fatha. Oh, dead end fama. Dead end. Iawn, so we're going to sign hefyd. Yeah. Nice. Mae'n y grisiau. Flask 31 draw hwnna. O, after fe'r llawr. Look at this. Oh. Oh my god, no! Ah! No! No! Ah! No! Oh no. No! Oh no. Ah! Alright. We're just mynd I gadael o'r meddwl. So, beth ti ddim marw? Methu risgo marw. Di Owain methu clwa fi wan. Ond, dwi'n gallu clwa fo. Methu risgo fe. Oh, ship. Dyna ti. Ah! Oh man, gobeithio bod ni cael digon. Ond mae hyn yn y dydd olaf ydy? Just gyda fi. Ond ni gallu cael stwff. Honk. Oh, gonna be lots of stuff ar fi. Oh, I'm at 50 now. Oh my Yes, god. you are, okay. Okay, that's doable. Ydy hwnna'n 259. Oh, remeddwl ni'n cael digon. Remeddwl ni'n cael digon. Hwnna'n da. Get me back. Get me back.
Dwi'n methu cofio iawn, by the way. Ah. Helo. Hey, hello. Dwi'n licio'r y ffaith gallu clywed y person sy'n fyw dal yn siarad. Yeah. Yeah, mae'n da. Iawn, ta rhaid... Wel, Ydy Ni'n o'n- cael digon rwy'n meddwl. Ydy o'n Ni'n dod o cael hefyd? digon. Yeah. Rwy'n hoffi yna. Watch this. Just come Beth, nes i'r jump, wedyn fatha... So the thing that lets him just quite digon mynd off the top, a ti'n sleidio. Yeah. Ti hynna. Oh. Oh. Ti isio... Wyt ti'n... O, gen i ddipyn o tips yn ôl ymlaen fan. Yeah, we're just mynd I gollol yr Ydyn ni'n gallu... afforddio ddim iwsio'r... hon. Rwy'n meddwl. Rwy ddim siŵr, actually. Na 259 oedd e, ia. Yeah. Ydy hwnna popeth? Na, un ar ôl. Oh, oh, nice. Mae yna shovel a gola chdi ar ôl. Ah, ni ddim angen gwerthu nhw, ddim meddwl. Meddwl ni cael digon. Fel ti just ring o fe until y Bach thing yn dod. hatch yn agor, ie. O, do. Nice. Hey! Yay! Whoa, 352! Yes, you're Oh. you're way over. Beth yn way over? What did pant dross off? Damn. Good workers. Ea! Oh. I could Yeah. actually breathe on you. Do, dwi'n goch hwn. Oh, nah. Iawn, oce. Dwi'n prynu... $5. Oh. Oce, oce. Faint o wonga ni cael nawr? Iawn, dwi'n prynu pro flashlight. Ti isio un? Wyt ti'n iawn? Yeah, go on, pro flashlight pan I. Okay. Experimentation ta siwr yn. Dwi'n mynd bod experimentations ages yn ddo. Na, ni heb. Sa'n byd... Experimentation oedd fan un efo like a massive guy though, oedd e? Ti bach haw, ond ddo. No, I mean, smack of efo'r Ac o. shovel. Ww, gwn i werthu'r... Gwn i werthu hwn.
Hmm. Disgwyl am yr... Summer Amazon delivery. Ie. Ond y thing y fan ma... Oedd efo internet, dwi'n gwybod... Oh yeah, fyna peth. Ti'n dweud wedi eich clywed? Ie. Just check that yn cyntaf. Ie. O, dyma. Hey. Nice. Let's go. Dum 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 dum. Oh, beth yw'n drws trwy'n? Roedd y drws wedyn trwy da? Oedd. Mae'n... Ti'n gallu clipio fewn i o'r dros, dwi'n iawn efo. Oce. Nah. Let's get some money. Yeah. Let's be daring. Let's mynd mewn a abandoned government experimentation Dodgy. facility. Yeah. I'm a scrap metal! Rai o'n fatha'n... premise, fatha... Sy'n neb di meddwl amdano fo o blaen? Fatha premise. Yeah. Oh. Oh my god! Oh my god! Oh, jeez. Ysdi weld hwnna? Mae reit ar y drws. Yeah. Hello! Ta ddisgyn lawr, dwi'n mwysdi? No, we got clywed e, like, driving in, really. Oce, ti'n ôl fewn ta, ti'n ôl fewn. Hey! No, methu chwydani. Na, dwi'n mwyn ta ddisgyn lawr, sti. Dwi'n mysio ffeindio allan. Na. Ooh! Yeah. Pickles! Byd. Gwych. Mae rhaid ni'n mynd. Yeah. Mae'n gen i shovel. Pie trailer. Keys fan'na. Oh, yeah. O, ti'n gallu jyst mynd rown ffordd mewn i fe. Yeah? Hwn di'r jump. Oh, yeah. Oh, wow. Oce, hwn di just yr exit arall, de. Iawn. Yeah. So, mwy... Da ni eisiau ffeindio'r valve da i reid y stem off. Then. Yeah. Shh. Hmm. Ooh, double valve. Oh god. My door. Ti'n torri y valve fan? Nah, I don't cannot pull valve.
Mae gen I shovel. Ie, beth ydw i'n neud efo'r fal? Wws, mae fanna. Oce. Sut ydyn ni'n mynd i fanna? Just road in or fel. Oh, na. Oh, mae'n edrych. Oh my god! Ah! Critical injury. No! Ydych chi'n attackio? Oh, shit. Oh, gosh. Oh, my days. So chi'n sŵr safio fi? Oh, my days. Oh, my days. Mae hwn yn gyda. Efo'r shovel, rwy gallu, like... Dwi'n gwybod nawr, rwy gallu lladd o bloody peth efo'r shovel. Nawr, ddim siŵr beth rwy gallu gwneud efo Empress, though. Ie, beth mae'n di neud efo fi? Cyrff Rwy gallu, like, revive o fe, neu? Dwi'n siŵr. Oh. Rwy kinda eisiau mynd o mewn. Oherwydd, ti'n cael stuff o fe. Ie, oherwydd rwy ddim cael unrhyw beth. Ie, dim yn gwybod yn ydy. Ydw fi'n mynd o mewn? Ydw fi'n mynd o mewn? Wyt. Just I cael, like... Bloody aspect, dim ond like 5p. A ni angen llawer. Oce, rwy'n mynd o mewn. Emrys, os ti gwylio... Iawn. Gallu clywed fi, rwy'n mynd o mewn. Just I pigo lan y stuff. Ie, Roedd ni'n cael. fi'n cytuno. Mae'n mynd yn nos nawr, ddo. Na, dos i mewn! Dim yn clywed fi. Let's go. Rwy'n cael y shovel. Os mae'n dod at Ie, rwy'n gallu ie, pigo fe. ie, Rwy'n cheat. dafod just nawr. Dim cheat eich beth. I fe'n fine. Mae hyn yn technically cheatio, ond yn ddydych chi'n disgod o dos nôl i fewn. O na, mae di mutio! Mae di mutio! Iawn, dwi'n mynd i... Gwch chi watchad Hwain yn ei hwn tan dwi'n obeth hefyd. Pa ffordd oedd e? Oh shit! Bitch. Ydy hyn wedi newid? Mae hyn wedi newid, ydy e? Pam di Steam fan'na nawr? Rwy'n methu mynd nôl ble rwy'n ni yn. Beth di hyn? Like... Fog? Oh shit. Rhywbeth yn dod yna. Oh. Alright, rwy'n mynd. Rwy'n methu... Mae wedi newid rhy gormod. Oh, hwn yn mlaen. Oh! My god, mae wedi mynd yn foggy. Oh.
Oh, yn annoying. Pa mae fe newid mewn ffynna? Rwy'n like fog yn steam yn dod. Ble rwy'n ni yn? 8. Great. Hello. Sorry, ni panad. Oh, Ges lovely. di stwff? Na, roedd fe'n bloody newid. Roedd Oh! fi'n pryd roedd fi'n mynd nôl... Ie, roedd fi'n mynd nôl mewn, a roedd yna, like, massive wall o steam ble roedd ni wedi mynd, a roedd fi'n methu mynd trwy. Iawn, ti'n nôl panad yn sydyn? Dim ond sec. Okie dokes. You know, Hello. ti'n mynd oer heddiw, eisiau hoffi ni tân a sgwym central heating. Oh no. Dwi'n prynu'r thing, ond dwi'n disgwyl y dysian bod drwysio central heating. Ie. Iawn. Oh. Nhw dal heb trwsio y un ti. Wel, dwi wedi prynu'r box dwi angen i reid yno fo. Ie. Dwi angen disgwyl rhywun dod o fi actually setio fo Oh fyny. man. Where are we going? Um. Alli di brynu flashlight i fi, ydych chi'n dda? Yeah. Did you mynd i'r assurance? Ie. Mae'n dweud rainy. Wel, Ti'n meddwl hwnna'n ffain? I just wear some, well, Beth ti eisiau o'r siop? Flashlight. please, yeah. Pro neu... Oh, os gwelwch yn dda. Oh, that's extra. Oh no, Rwy'n eisiau'r pro flashlight. Na! Rwy'n methu dangos o bloody siop. Typ o store, Rwy wedi bod yn type mewn siop. Flashlight. Pro flashlight. 1. Well, 1 confirm. I know. Mo shovel. Rwy'n shovel yn gwneud y bloody job, either. Oh, Rwy'n fi'n Yn gweld chi- smack o'r... gwelwch yn O, smack dim o. ti.
No, Rwy'n llafur un o fan llaf ti, dwi'n meddwl. So beth nes i oedd, so ddim pwynt dod â fi nôl, ag oes, dim person yno. Na, remember, dim clem, oedd e'n like llai o pris wedyn? I revive o ti? O, iawn, da. Hefyd, os rwy'n fi gallu like, dod o'r cyrff y monster hefyd. Iawn, ba. Rhaid rwy'n i gallu like, gwerthu hwnna. Hazard level D, that's what I can see. Hell yeah. Dyma, Hazard level D. So ni'n mynd main entrance? Oh yeah, ni angen Ie. aros on y thing. Mae'n usually lan wedyn. Beth sy'n digwydd os rwy'n like sefyll ble mae'n dod? marw, dwi'n fawr. Yeah, probably. Boom, 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 boom. Let's go. Boom, 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 boom. We got nature lawr fan it. Oh yeah. Wall hacks. Just dod o hogyn 13 na. Yn completio... Yn completio Tetris. Yeah. Ond, nes ti dod, fatha, sio clip o Sky News? Ac oedd y Ie, dynas, right, oedd y dynas yn siarad yn bitch. Yeah. He bod anctol. Yes, be. Oh, nice. Buddy boomers yn nhw. Well, just... Oh, locked. No. Just, Yeah, just... dweud y ffilm, i just mynd ti allan neu rhywbeth, oedd hi? Yeah. Like, bruh. Mor mean. Yeah. Oedd o just hollol fatha... So fatha GB News neu Talk TV neu beth. Ooh. Yeah. Yeah. Amazing. Yes. Dwi'n yn second day wan, di? Yndi? Oh my god! Tara, fel fyna. Well, cool, so ni'n gallu mynd dim lle. Tu ôl ni. Ti'n cael hyn? Actually, paid neidio. Oh my god. Oh, mae'n locked dal. Oce, dwi wedi effi hyn fyny. Oh, yes, fi hwn te. Gallu ffeindio asbeth neu rhywbeth? Whoa. Eh? 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 Damn, sir. Yes, ydyn. Ydyn ni'n... That's doable. Disgwyl am y dyn ochr. Yeah. Dwi dal yn fyw. Oh, good. Dwi dal yn fyw. Oh my days. Mae'n hwn o locio ar y ti, Ia, paid o bai, mae gennym fi ffordd. Mae yna rhywbeth i fi bigo fyny fe ma, dwi'n ôl yn sydyn iawn. Oh, good.
Emrys? Helo, ti'n clywed fi? Yeah. Ti'n iawn? Yndw, mae yna lot o stwff yma. Rwy'n clywed start soon. Dal yn fyw. Oh my god. Ah! No! 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 Oh no! Oh! Siwr corff chdi wel. Mae'n ti da? Ond o'n i'n taffi dy ffordd nôl. O'n i efo lot o stuff. A nes i ffindio lot o stuff. Yeah, A nes i the turret off. Oh, No. Oh man. F. Yeah, rwy'n gweld y little peth yna'n dechrau like dod am ti, ond Ah. yeah. Ie, sgan i ddim byd. Rwy'n dyma nagos. No, one day left i cael 378. Ie, dos ie. Ond, nes i ffindio fatha... Oh, Mae'n siŵr chdi gofio neud o, chdi gofio efo'r engines a'r hotelia. yeah. Assurance and bloody eclipsed. Sgan i. Is mynd i March? Un hon yn usually okay. Ie, yndi. Dwi'n meddwl hwn fydd round ola fi am hynna, dwi'n meddwl. Yeah. Because it's last day. Siwr cyn i stream yn chwarae fo hwn efo fatha... Cyw Definitely. o bedwar, lle. Cos o'n i'n meddwl, dwi'n rhedeg allan y golaf yma. So, Yeah. is di neud yr un jump a fi, lle? Yeah. Ond roedd y turret yn cael fi. O, iawn. Roedd fi'n gweld like, y peth yno yn like, dod rownd y cornel a roedd fi'n edrych fel roedd fi'n rhedeg. So roedd fi'n meddwl roedd fi'n dod am ti. Ie.
So rydw fi'n neidio, trio cael ei efo'r shovel, ond rydw fi'n methu cipio o'r carrot. Rydw fi ddim. Rydw fi'n cael... O'n i'n meddwl neud gyda turret off. Rydw fi'n cyn i ti troi eto. O, iawn, oce. Ooh, how does the level be? Faint da ni angen efo fan? 300 and... Oh my god. Oh my god. 78. Okay. Shop ship from Lord. Come on, shop ship. Whoa! Mae'n torch drone then. O, i del. Wyt ti'n fi cael either shitty torch yn y siop? Ooh, sorry. Okay, let's get this cheddar. Good thing, ti'n got like try torch arno. Newid I shovel, mae'n dal dangos y torch. Oh. Dwi'n paranoid efo torch on. Oh! Hey. Gallai ddop... Ie, dwi'n angen hwn efo fi, na dwi'n gwybod lle mae'n dan. Yeah. Oh, mae'n gift mewn fan hyn. Gift box. Rhaid gymaint o tears. Open gift! Ooh, sbia! Hey! Ah! Ooh, Nice. So, dyn ni fydd yn gwerthu gift am 25. Ond illa, potentially, fath atach, e. Yeah. Ti isio hôn? Ti isio... But... Oh. Oh my god, turret! Moth, ddo! Ww, ti'n ddod... O, na, di. Ooh. Oh my god, ma! Woohoo! Iawn, ffa ma'n iawn, ffa ma'n iawn. Ti'n ffa ma? Ww, injan. Ooh, lovely. Dwi'n rhaid yn y drws yma, sy'n gwybod amdano fo. Ww, flask. Nope. Okay, kind of just one big loop. No. So... Nawn ni fod ffordd na. Yeah. Iawn, mae turret fan yma cofio. Yeah. Iawn, na dropio hwnna fanna, so ni'n gwybod am y turret.
Right, so my turret... Y fanna. Chwith. So, mae turret Ie. yn sganio chwith i dde. Be na i dde? Yeah. Na i denu sylw fo fam o'n. O! Okay, so ti'n cael like amser i redig. Dweud. Oh, turn back! Woohoo! Holy sh... Oh my god. Wel, mae'n edrych yn masif. Yeah, hyn yn like bloody maze. Dwi'n poen am y gola. Yeah, we're caught 50%. O, turret! Oh jeez. Ie, eich ddim ffordd ma. Yeah. O, mae'n beth o fanna. Ci. Dwi'n bod oedd yn ci. Ci yn werth o. Ydi o. Dim yn os... Dim yn os mae'n y drws sydd wedi gloi. Beth o fanna. Dim byd, really. O! Sgriw yma. O! Turret yma fyd! O! Oh, I'm gonna screw this turret. O, sy'n fanna. Hmm. Ie, sgriw absolutely ddim clem sy'n... O, turret! Oh god. Dwi'n mynd. O! Remain lan a drisiau. Oh, mae'n a present! Anreg! Mae'n a dau! Lle? Lan fan hyn. Oh my god, na! Mae'r thing yma! Mae'r thing yma! Dos! Mae gen i shovel. Ble mae e? Fatha Enderman thing. Oh shit. Dwi'n fi cael agor hwn. Dwi'n fi cael... Mae hyn yn siarad fe. O, yn beth? Oh, screw. Dwi'n mynd i'n beth. Ydyn He's ni'n... got a flask, okay? Na, dwi'n Oh, flask remote. yn beret. O, dyna'r remote. Ar y llawr. Ti eisiau fi fel am? Mae gen i un lle. Dwi'n gael flask wedi. Yep. O, mae fama! Shit. Okay, hyn yn... Hwn yw'r ffordd ni angen mynd i cael athro. Neu, efallai mae'n a ffordd... Cer ymlaen ffordd yma. Yeah. Na. So... Ah. Ffordd trwy? Na. Dwi'n gorau fynd ffordd yna. Yeah. Cofio am y turret, dos ti eisiau gynta. O, mae fanna! Mae fanna! What?
Oh shit, dwi'n stuck yma. Leaving at midnight. Oh no! Oh shit. No! No! Oedd y turret ar thing na. Oedd that, not going that way. Hwna proper scary, diwedd. Ond dwi'n gwybod, Ie. ond sut ydyn ni'n pissed hwnna? Dim siŵr, rwy'n fi'n trio bwrw fe efo'r shovel, ond rwy'n fi ddim gweithio. Ie, si wol chdi na, is ti just that fflobio lawr a... Oh ie, mae y body's recovered thing. Okay. Yeah. Oh gosh. Okay. And shit. Okay. Dwi'n really falch dwi wedi gallu chwarae hwn wan. Dwi'n enjoy o. Yeah. Am 8 quid, dwi'n enjoy o dde. I know, I've paid mine bloody brilliant, did you? Ynddi. Did you really enjoy that, man? Mae'n lot o mod, mae'n lot o mod sydd yn barod oes. Oes na? Mae'n oes. Be, fuck it. Ie, dwi'n meddwl rhaid i'n nôl i ship neu take our fate. O, wyt ti? Actually, de? Whoa, wyt ti? Faint o cash sgynna ni? Oh! O, na, da i mythu. O'n i di meddwl, de? Nothing! O'n i'n meddwl... Nothing! O'n i'n meddwl, so ni'n gallu just prynu crap, sa? Ond, Ie. dim yn cyrraedd at i landio lle nesaf na di. Ie, ddim meddwl mae'n dod fan hyn. Oh. So. We call it tonight, dwi'n meddwl. Rhaid i chwa hwn am 3 awr a hanner, de? Ie! Ond yn- Oh my days. Mae'n bod yn hwyl. Do. Did you really enjoy the gaming? Hwna... Dwi'n chwarae fe eto. Oes, ie. Offline ag on stream, dwi'n meddwl. Ie. Os dy rhywun yn gwachod... Cant y cant. Os dy rhywun yn gwachod y fod nôl, jump in. Os rhaid i wneud, gallu wneud 2 stream o'i gilydd thing ar Twitch on it. As you have not met the profit quota, your performance Ydyn nhw wedi has stopio taken hwnna? most. O'n i'n meddwl, mae stream squad di mynd, a mae'n rhywbeth arall yn cymryd lle fo, dwi'n meddwl. Ie. Wee! Hello, wedi newid i Discord. Oce, na i wneud disgwyl. Wedi newid nôl i Discord. Ww, ti'n dybl i fyny fi. Iawn, iawn. Iawn, diolch yn fawr iawn, o hwnna'n streamer lot gwell efo rhywun yn lle nid o byd hyn, dwi'n meddwl. Oh yeah, cant Ond, y cant. Cant y cant. na. Rwy'n o'n really hwyl. Ie, dwi'n meddwl gynnu ni yn chwarae stream Mm, on the cards. definitely. Yn i'n meddwl mods ydw i. Mm. Iawn, oce. Diolch yn fawr iawn sy'n rhywun yn dal yn gwachod, dwi'n meddwl os yna neb ond yn y fods, diolch yn fawr. Ie, nwch chi to nesa. Goodbye. Ie. Bang. Maybe